trau thani sari sang le somni paruk ania thole ani ani ngai thatu te best collection mizo channel ngai thla a min lo tlo sak thin tu te chunga lom thu kan an soya chi bai kan han buk le veka cheu ole tun tuma hian nidanga kan puan thin tho helai gulf bialin dona update thar kan han ti chuak dona thu thar eng emo oma kan puan tak fo ang khan le kan lo hret tak angin helai in dona hian in thil lian tham tak thleng thei ania chu Hormuz Strait khar ani wang khan Iranina akhar tlata wang khan Donald Trump khanin hong turina tia Iran chuan honan tumlo maro chu Trump khanin in hong lo ani chuan ti in vau khanna lian tak Iran laka khana kalpuyani kha chu darkar somli paret hunan pezeta hemi hun chunga Hormuz Strait an hong lovemo US in di la chop chu point som panga te Iranina an pom lo ani chuan Iran power munma power installation lian tham taka be atum thu Trump khana soini kha chutiang chuanin darkar somli pariat nuwa ninga chung hunan pek bela chuta ni som chung an pek bel le ani ni som hi April ni ruk zandari ta top don kha hania chu hei a top ta chu ani zan lam khan maro chu Donald Trump hian April ni sari thole ni zandar som pakhat thleng huna pele chu tuna thil om mek chu ni chutiang boruak kara chuanin boruak atang rep khop maya Iran lam hianin point engemaza tan duang chuaka Pakistanina le atho puiden in ka hai natur ni somli panga chung in ka hai natur kha an siama ruam manna an siama chu Iran hena hian Pakistan pon ni zan lam khan an thelu ta amai ro chu Iran hianin in ka hai satli amayan du tok lova in ka hai ni lavin in donati to pan du zo kani chumi tan chuanin Iran hian ruam manna proposal an siama chu Donald Trump po hian na munga lani maro chu Donald Trump hian in Iran ruam manna chu atok zawlo ni ina soi chu wangin nisari April nisari zandar som pakhat thleng hun an pek bel le ania chumi hun a chuanin chumi chunga Iranina US du dan azom lewe mo in jingfel theilo ni chuan di la pom lewe mo Hormuz Strait a hong lewe mo ani chuanin Iran chu anathe angbera US chuan beiturin ruam manna asiama in pe fel vek to ni ti in Trump chuan soya kum tam tak chung kum zatel te meu an hun ma kan ti chet tur hi an siam thatangai don ni an hun ma kan bom chet tur hi siam thale tur chuanin kum zatel Iran hian hunama mo don ni ti in Trump chuan soi ni zan lam khan White House a chuan Trump le Defense Secretary chuan in press conference press meet an naya huan soya heta hian Iranina US thlona panian ka thlak pakhat etena ni pakhat kha F-15E strike galania khata pilot pani tlate in perchuak te zon na hau tak takan kalpui chungchang a khan update an pe a khami chungchang khani jana anthu soi ki pui berchunia mara chu Iran vau khan na le ultimatum an pek chungchang te pon ron khak tel boka chung ho chu tunruma hian kan han thlir ho thok thokanga tin boruak thar ni zanlama boruak thar te levo in lam ang te po tarlan kan an tum don bokani o hei Hormuz Strait dan cha ania khovelin energy lama te har satna lian takan to ka international economic crisis atleng chomek chunia oil gas lama har satna kan to klang ani maro chu hei kan soi matlhon lovin India ruai tu te malak na athra afin thla ka haro pui boka diplomacy kan thiam kan ti don nge ni Iran thian tha India hania chutilan Israel po India tan chuan thian tha ani tho boka Israel ral thuam India hena leina sa defense deal len tak Israel nen po India hian kalpuya chutiang bok chuanin US nen po in mel ma han ni lova Russia thian India lo ni boka chutiang chuanin ram engemaw zatin har satna an to mek lai hian hei Hormuz Strait a po India long in do chunga avoi kwana atan akal tlang le ta LPG phur bokani hei hi video masalama khan kan han tar lang zok to a han thual le thok thokela India le Israel in kar buena awang hian kan hre tangin khovel mun ranga oil le gas har satna lian taka oma chuti kara chuanin India long lian LPG phur LPG tanker Green Asa anti chuanin Hormuz Strait hi him takin apal tlang le a Green Asa hian LPG ton singkhat sanga zali phurin Asia khotlang lam buena a chua nuwa India long lianin Hormuz Strait apal tlang voi kwana ani long hi MOL India Private Limited ho ta ania Bharat Petroleum Corporation Limited BPCL chuan Mumbai Jawaharlal Nehru Port Trust panturin ruam manan siam saka
Indian Navy in dolong rual ten an ron escort le bok Hormuz Strait hi India tana oil le energy chok luna kongka puiber ania Iran in do atlen nuwa hian India chuan helai tuipui ring rek hi Iran in kharma sela Atrian Trania Iran in achal India chuan in long engmozat akhal tlang to a chungjinga chuan LPG phur hi an tamber Karliam ta in rin ni khan longdang Green Sun V chuan helai mun hi him takin lo pal tlang to boka Green Sun V khan LPG ton singli sang ruk zaruk somnga aphur ani Asia khotlang lam buena achua nuwa Iran tuipuya tang khang helai Hormuz Strait le ache vela longdang khang hi sang ni zet an tling to ni helai bela hin India long posom ni telan om ania India sanghaman tu zathum somli panga te chu chena ya him takin helai atang hian an thleng to boka hengmi te hi Armenia kaltlangin ruai ho anni Ministry of Petroleum and Natural Gas chuan Persian Gulf thanglama India longlian som pasari le India Sea Safer long na thok zali somruk vel an latang khang ni in atar langa DG Shipping le Indian Mission te chuan an din hun hi ni tin an thli thlai reng ni in an soya tun thlengin India long le achunga chuang na thok te chunga harsat na lian thama thleng ri lo ni in an puang bokani India kan van nei kan ti don nge kan hruai tu te malak na zar kan zo chutiang chuanin hei Mizoram atak ngel po oil lama harsat na lian kan la tok lova an la free sale mek ni te pona hriata pamadu du in petrol diesel kan la thei hei kan van nei na pakhat chu ni LPG a ero harsat na thlemin kan han tok ve deuh le kamara chu kha karma sa in rin ni le min piama ya te LPG phur ton singtel te me umai Hormuz Strait ron paltlang in India laman ron pana chutiang chuanin kan mahun hi eng chhozel ni te pona hriat ani chuti lai chuanin India thanom ram engemaza thian harsat na lian takan tok thunga Nepala po hian hei indaw wanga khovel huwa pa fuel harsat na thleng me kara hian Nepala hian oil mana sang chho viau to a sarkar office te education institution te po kar khat chung na tho ni anan ruwa man top mai hani a kar khata na tho ni rukhun chung chu ninga ati tlem ani thu te han puang ani kar top chol hi inrin ni chol ni Nepala hian ani ve thawa chuti lain Nepala hian kar top chol hi chol ni Sunday chau hi ani thina inrin ni po chol tel ani to do na hi oil ren chemna ta na an ruwa manani Nepal hi kan hria tang khan an boi chiam ani kha generation jim malak na in an sarkar pai thla kania sarkar thar apiang chawa an prime minister thar te po thu boilian tak ortir ani nge ni kha han cabinet hianin na tho hun ti tlem an tumatin atam thayang ber in lama na thok turin sarkar na thok te po teng jon ro man an siam pui boka mi makte doi thum bor vel chen na Nepal hianin oil khuremo fossil fuels resource mo engman nei lova an oil mo zong deu tho hi India atanga an lak loni Karliam ta khanin aviation fuel man chu ale don in Nepal hian apunga airline company te chuan domestic la international flight ate thlona chuan man an ti san pha boka hian Nepal sum lak luna poimo tourism sector lama ngong anei chhom mek nia soi ani boka Sri Lanka lama po harsatna oma Myanmar lama po khatiang khanin oil harsatna lian tak hian tok chhom mek ani India tanga oil mamo la tu te hi India thanom ram engemaza thian ni ves le chhonga kan hria tangin India khanin Russia tangin crude oil ten la a chu India ram chunga refine ani a chu India ram chunga thlit fi man ni a chu India Jonathan chuak thina in nganan ram than khathian India tangin oil an cholut ve bok ani Nizan lam khan Donald Trump chuanin White House a thuwa soya indolai ni wangin mipuin kan ngai van tlanga US khole tui America ram chunga chaw ni lovin khovelin an thlir thupani enge Trump hian a soidon Iran in dona kai noi thila soi ngei dona chuta chuan enge US malang na thar tur engtin nge US hian hein dona kalpui zela tumti te tin Iran laka hun tiama siam deadline top don roya thu soi ani boko wang khanin Donald Trump thu soi kha mi maktadoi engamo zadin an thlir thupani athu soi tlang puya khanin US in do thlona an ka thla ka tanga pilot dam chuak te chungchang operation lian tak US Air Force le sipai thabik ten an kalpui chungchang kai noi te kha soi tam viau maya tian Iran chungchang te po soi langa Donald Trump chuanin Iran ram khopui le power plan zong chu thole ni zan hian ti chiat vekaniang dilan pomlo chuan ti in Trump chuan a soi April ni ruk zandariat ti kha a deadline kha ni amaro chu ni khatinan pot sei le chu hania April ni sari zana hianin Iran lei poimo zong le an power plan zong te bom chiat vek ani don ani
Iran in a deal and pom lo ani chuan ti in a soi US President Donald Trump chuanin thole ni hi Iran ta na hun to pani to ni in a soya an rampa war plan le an lei poimo an bridge zong te US jet na chuan tuam don ani ni somli panga chung in ka hai rot na chu Iran in a hnola indona ti top adu zok awangin indona ti top na tur plan Iran chuan duang thunga hei hi atok zawlo ani ti in Trump chuan a soi zan khat chungin Iran rampum pui hi kan chimit vek theini chu zan chunak tuk zan ani ti in zan kha na soya Trump na ahun tiam hmasa April ni rok zan dariat ti kha Israel huna jingdar thum ani thu soin chu final khania mara choi hi ni khata po sei ni thu soin ruam man kan na ya naktuk zandar som pania Iran chu ti chimit ani don ani an kong pui zong te an power mun ma zong te chu athim vek don ani dilan pom lo ani chuan ti in Trump chuan a soi Iran chu an power plan zong a kang hlu don ni na soi boka manani le ngai to lowang chu tianga an infrastructure US ina zan khat chunga chet na awanga chiate siam thaturin kumzate lan mamo don ani ate darkar li chung setin chu tiang an ruam man na zong ti hlotling tur chuan an dua darkar li chung chawin chu an ti hlotling theini in Trump chuan a soi chu tiang chu ti lo thei ani ti in Trump chuan a soya chu tianga an ti lo na tur chuanin Iran hian in US du dana deal hi apom angai dona chu tianga apom ani chuanin an infrastructure man to tak te siam thatura kum engemaw zat ngai tur chu angai don lovani tin Trump chuan a soi chun zomboka Iran hian kan deal hi an ngai poimo lovani tin Trump chuan a soya karmasa kan teran bula lei poimo tak mai Iran a lei sangber le poimo ber zinga mi chu bom chiatani an infrastructure ti chiat hi kan du ngor aniam nilave mara chu a thleng don ani an siam thatlena tan kum zate langai don ani voin hian he in dona hi kan chuasan ani chuan an ram an din tharlena tan kum som ni chuang Iran hian an mamo dona an din tharle theina om chun chu United States of America chakna an manangai don ani ti in Trump chuan a soibok ama in Easter egg roll even a khanin Donald Trump chuan thu lo soi to Iran rama civil mi te man kong pui le power plant ti chiat bom chiat tumna chu indona thil sual lian tak ani theidon em ti zona changin Trump chuanin Iran a hian thlama sa chung ringot khan mi singli sanga an thatani ti in Iran chuanin mi singli sanga an thatani ti in Trump chuan a soi hei hi protest Iran a lian tham taka kalpui ani laya Iran sarkar Islam sarkar dodal tu te an tha chung changa soina ani war crime chu enge ani ti in riem protester te Islam sarkar dodal tu singli sanga je than ni chu tengang khruai tu te nena nuclear ral thoma nei chu kan phal sak don ti na emne te in Trump chuan a soi boka press conference a hian reporter pakhat chuan Iran civil infrastructure laka bom thlak chungchang zotin chutiang chuan ti nge tu mem ti a drama a zona chungchang a Donald Trump chuan chutiang chu mi puite tan ani thu soya an zalen na ani don phot chuan chutiang chu an tuar du ka ring ti in Trump chuan a soi chutianga zalen na pum hluman nei theidon ani chuan bom thlak zel turin khongai mindil zok hial ani ti in Trump chuan a soi hetila hian Iran lam chuan in thu chuan siam ve thunga Donald Trump mana thu fei ki bar na tak manga Iran avom lai hianin Iran sipai te chuan zam ei lo ni in Iran lam thu chuan an tar lang ve boka US President in Indona chungchanga thurorum le thu phok phoro pui manga Iran a be chu anram sipai te azam na engma athlen lo ni in Iran thu chuan a tar lang boka US President thu soi wang hian in Islam tan ral do tu ten melma American le Zionist te laka be pui thlak chun zom zel na hian engma ngong anei tir lovani ti in an sipai khatam al anbia Central Command thu puang tu chuan a soi Iran Deputy Sport Minister Ali Reza Rahimi chuanin anram pum power plan rang te soi fe in anram chunga artist te infiam mi te le mi ming tha te che chuaka chutianga malak na dodal zonga campaign nei turin ati nia soi hani bokani chutiang chuan kan vain kan din tlan anga ya mi pui mun ma hania mi pui ta na tangkai infrastructure be hi indona thil sual lian takani ti in Rahim chuan exa post book Hormuz Strait chungchanga chanchin bumi than katan Trump chu zona zota helai Hormuz Strait paltlang sumdong long le oil phur long te laka tolan lak kalman an lo lak Iran in an lo lak thin chungchang zona Trump chu pe kania chutiang Strait paltlang tu te ta na chia lak chu US chuan ati mai thei ni na soi omje chu US in Hormuz Strait hi
thunun se helaya khovel oil sum don na kaltlang na kongpui hi US hian thunun adu ni in drama thu soi tang hian angai thei bokani chu tiang chu engwangin ne kan ti lawang ke ni hi kan chak zoka sipaila ma chuan an ni hian tlom to ni ti na soi boka kan pom thei tur deal kan chhop chuaka dila kan bil tela chu oil le thil dang zong zong helai mun kaltlang tur te free traffic kan du wanga ni ati Hormuz Strait hon le chu an ngai poimo berzinga mi ni thu Trump chuan a soi bok February ni somni pare da US Israel na Iran a be nuwa Iran chuan khovela oil le natural gas supply na mun nga a thena mun khat kaltlang na Hormuz chu a khar ani kha voin thlengin la khara a thian ram de tan chaw a hong ani kha chu chu an har satna lian tak pakhat ani meka amma in Donald Trump hian Hormuz Strait hon le hi US hlok na tur ani lo ni kha na soya a thula ni chuanin ram dangin an oil te la in ron sutlang mai ro se ti kha na lo sei to a mai ro chuni zan lama thu soya hi chuanin Hormuz Strait hon chu an ngai poimo ber zinga mi ni thu a soi le loi ani athu sei in kal tak tak hi a om nual maya anga po chuni sela athu sei in kol kal tak tak te hi drama ti tram tu zinga mi ani ti te pon soila adik mai ome Iran chu Stone Age hun la ya kan hruai kir le don ani ti ten an soi ania chumi chungchang soi fe tura media ten an zona Iran thil ti dan a ain ngat don ani tina soi thung Easter Monday ya Iran be hi a fulawin ka ria mi fel tak ni ka duwa chuwangin naktuk hi antan hun to pa ni ang ti in Donald Trump na Iran laka kuntiam asiam apo seile ni khata po seile tak chungchang hi soi boka in biang na nei ni ya chu chu Iran hian pum se kan duwa US deal chu an pom ani chuan an tur zong zong hi an pum pel thei ni ati o ni sina kan tarlan ta gang khan ni somli panga chung in ka high ceasefire deal 45 days ti kha Pakistan le Atrian ramthan khattena an duan chu ania hakani janlam khan Pakistan po pe ka ne Pakistan hian a hnol thu a soi thung in ka hai chau ni lovin in ka hai mai ni lovin in dona ti top chu Pakistan chu an duwa chumi tan chuanin ruwa manna an siam thung ani heng an proposal siam te hi Trump chu na thatok lo atok zo lo ni na soya amai ro chu step poimo takani ti in Trump chu na soi thung Donald Trump chuan Iran hi an hruai tukal liam ta tunin do hnuwa mual liam ta te angril ru khan puto lova tuna hruai tu thar te hi chu amma a radical taka om thin ai khan in an ziom to ni ti in Trump chuan na soi tun haya Donald Trump thu soi pakhata chuan Islamic Republic chunga hruai tu rang hruai tu lok berber te da that zo de ufek an ni ta a mitharin an thlak chhota ania chutianga nei chuanin regime change chu a thleng ta ani ber lomi ti in asoya Iran hian nuclear al thuam an nei thei ngai lawang an nei tur ani lova midik lo kotaral thuam lu hi khovel ta na him lovani mi a kotaral thuam hi da thai ani lo ti na soi Iran hruai tu te chungchang a soya chutiang anga nuclear al thuam nei du a mala tun ma changa ro man lo siama local to te su tuna hian paibo han ni to a hruai tu thar hun aronin her chuaka an kaldan potle mina ziam deuni in soi alo ni bokani an kaldan potle mina ziam to ni ti in Trump chuan na soi tel boka kumsang ni le som panga nuclear deal kha chuasan lovila chuan tuna hian Israel hi leilunga tanga paibo ani to nge yang ti in Trump chuan na soi chun zom chuwangin Iran hian nuclear al thuama nei thei lawa nei tur ani lovani ati paira chan chuadan Trump hian ni zan kha na soi chuak boka asipai advisor than khat chuan kha malak na ka an thlop lo thu soyama ro chu atilta na hlom done ma wangin an thlop lowani ate Trump chuan mi zongjong hi herwa manna hian an min kim vek lova professional tak tak pon hei ti lo a tha ni nan soi ti in Trump chuan a soya maro chu ruwa manna lian tak o ma chu tiang chuanin kan mi le sa airman Iran leilunga om mek chan chok tur hianin malak na khir khan tak kal puyan ya hlen chu ani ta a chu Trump hian a soya han malak na ro puya ti thule chu malak na thlop tu zinga chuanin defense secretary Peter Sekte Joint Chief of Staff Chairman General Den Kain te chu ruwa man na thlop tu zinga an telani ati Iran in thlona enga moza theta hian an kap chiani khan an soya US C-130 le helicopter an ka chiat thu kha social media Iran chon athalang nen khan an ron phawlanga hemi chungchang hi Trump hi zonia kan helicopter thren khat te hin an teuti in asoya chiang takin hemi chungchang hi Trump chon a soi lo thunga chumi hnuwa Den Kain chu chan chuana hian sipayang zat nge tel ti zo ani boka Joint Chief Chairman chuan chu thup ka du zo kan itin helayan pilot chan chuana ta na sipai tel zat chiang takin a soi du lovani Tramero chuan hei hi kan thupa amai ro chu zatel te me wan ni ti na soi
o voin lama thulang sara chuanin ni zan lama Donald Trump a thu soi chung changte tin Iran ta na hun to pasiam April ni rukzandari ti kha ni khata po sei tak thule April ni sari dar som pani chu hun to pani to do na chumi huna chuanin Iran power mun male an lei poi mo zong chu a chevek to do na ni dilan pom lo ni chuan ti chu voina kan thu puan lei mu ber han ni sela anga po chu ni se thilian tham tak chu thleng tur om hrim chu dil om lo ni chuan US a chengei do na dil omero ni chuan he in do na hianin in thlak dang lam na lian tak a om chho thei tura te po han ngai ta ela indona ti top na chuan akeng tel tura te po han ngai tiang ole chanchin thar zok kan ngai chang zelanga thu thar zok om zel boka chuwangin helai Middle East din mun khovel mi puina kan ngai ven mek lai hian keni Mizoram po hei hi kan ngai ven tlang viau ni te pona hriata Israel tel ve na to hrim hi chu kan ngai ven zel mai ani hi ole kan du to kanga lian tham tak thleng tur om nge mai chu kan nga chang zel aniang chu he